Minela i Jasmin Hindija u braku su od 2009. godine. Nakon što su ljekari ustanovili da oboje imaju probleme s plodnošću, odlučili su se na vantjelesnu oplodnju. To je trnovit put koji treba se pripremiti fizički i psihički i najbitnije imati podršku svog bračnog partnera. Bez ikakvog osuđivanja, kogod da to krene, mislim da je savjet prije bilo kojih testova da se niko ne osuđuje međusobno koji do koga je zajedno. Ovo jedna je porodica i to je jedan zajednički problem. Sve lijekove koje sam probala imala te neke nus pojave i težak period je sve to prolazilo. Ali eto, na kraju sve se isplati se, evo vidite cilja naše. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja i mnogo stresa, prošle godine dobili su blizance Džana i Džanu. Nažalost, na tom putu, kažu, mnoga vrata nadležnih institucija bila su im zatvorena. Ja što mogu reći i apelovati na našu državu, ako ikako može da se pomogne tim parovima koji tako silno žele djecu, a ne mogu, prvenstveno iz financijskih razloga, jer to je nešto na prvom mjestu. Skupe su sve injekcije, lijekovi. Tekst djeca će malo biti za 6 godina. Znači dok ja otplatim taj kredit, 24.000 maraka je nas košta ovaj proces. Stvarno lijekovi kod nas puno skuplji nego u Hrvatskoj i Srbiji. To je znači nevjerojatno koja je razlika, jer sam ja plaćao injekcije ovdje po 180-200 maraka, a u Hrvatskoj sam i plaćao po 40 maraka. Procjene su da u našoj zemlji svaki 6. par ima probleme s neplodnošću. U kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja navode kako su često imali upite ovim povodom. Bilo je zahtjeva za pomoć u liječenju neplodnosti, bilo je zahtjeva za refundaciju nekih sredstava i mi vidimo da tu ima određenih pritisaka i da ćemo se u svakom slučaju odazvati. Iz zavoda također ističu kako su uz podršku nadležnog ministarstva pokrenute aktivnosti da se za ovaj gorući problem proba iznaći rješenje na kantonalnom nivou. U toku je izrada javnog poziva za odabir zdravstvenih ustanova za vantjelesnu oplodnju. Taj odluka u stvari od osnovnom paketu definiše da medicinski potpomognuta oplodnja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja se znači finansira kod žena do 37 godina starosti i do drugog pokušaja. Znači implementacija je na Zavodu zdravstvenog osiguranja. Dok čekaju donošenje zakona na višim nivoima vlasti, brojni parovi koji ne mogu imati djecu prirodnim putem i dalje će biti suočeni s brojnim preprekama.